asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax comme ni ñu leen koy defalee ci ay bés bu nekk rek di leen gëstul xam-xam yaakaar naa ni ñi fi jot a jaar ñëpp gis ngeen leen ku ci nekk indi nga sa xam-xam waaye tey dañoo déplacé wu seeti ki nga xamante ne mooy saltige bi le jeune saltige xale bu ndaw bi nga xamante ne xam-xam a ngi fépp kii Latir Njaay lay wuyoo dëkk fi nga xamante ne mooy ñaaxar waaye tamit tey mu ñëw fi nga xamante ne mooy ndakaaru njaay nekk fi nga xamante ne mooy yëmbal comico di fi bay waaram di fi dimbali ay doomu aadama ci li nga xamante ne mooy xam-xamam bi nga xamante ne dakaa donn ci ay maamam Latir isim naa ko ziyaare a ong baba im lamta nun na nun way njega jam paax maxey ziyaare a oxu andoona yee ko daka lang ke ref Sénégal maxey ziyaare a nuun fop xeɗana nuun jam dako xeɗatina nuun jam a paax a paax moƴo ziyaare a nuun rek laya nuun ne nuun we andoona yee a ciir saytaane ke ka ndama nuun jangaru paaxeer ke ndama nuun kaaga moom baba in woy ka i njalan a paax a paax nuun we andoona yee jangaru ka damang o fudo ɗom a cafa ɗom ndet ɗom moom nem laytana den toujours rek baba moom kam laya dene oxu andoona yee képp oxu andoona yee ko ref saltiki Sénégal i mbi kemtaan soom baba pour kemtaan soom kam laya dene oxu andoona yee ko ref saltiki fana Sénégal refa salmakoor fada ngar i mbegel na ndok ɓolel o jaafle ɓolel o kiino kooro koor o lalit kemtaanof i o kooro koor o waago lalit kemtaanof a paax a paax oxu andoona yee koy képp oxu andoona yee saytaane ka damang nem laytana den toujours rek oxu andoona yee ko moso teg mene xaalis table ale me Latir to waadnirango wod o nan o layaamo ten mi moom kam laya dene oxu andoona yee képp oxu andoona yee ko saqa cafa ɗom ala andoona yee ko ñaaƴta o beki waagaamo xot o beki le layngee ñaaƴi o ñaaƴ barke fa pes roog a ci'axam kaaga neemo laya o kiin ee laqa fet laqta ta fet mi kam fi'a joni joni wiin we nga kene koy wax deg yàlla yaagoona layo oxe andoona yee mbangool nu na ñaaƴa Sénégal a ñango an wiin we nga'an it a paax a paax in moƴo ziyaare a nuun rek laya nuun ne o koor yaal saax ten na laya fa nuun a paax a paax a laya dene yaal soɓ ne yo i a moƴo ziyaare a nuun a dakna nuun ziyaar a paax a paax im laya nuun ne nuun we andoona yee kanu njira rek saytaane ke moƴo ndama nuun a ndama nuun to saytaane faaxe saytaane ka ref o kiino yeng oxey nanaxam saytaane ka suptuwa ñiiñax saytaane ka suptuwa fa ngol saytaane ka suptuwa sax so saytaane ne ndokta o kiin ka jeg doole nuun we andoona yee koy kan saq saytaane ke mi moom nem laytana den doomi adama fa na geenu ka Sénégal a lay Latir a mosa ñaam xaalis a jegee de mi kam layana den toujours mi o ndeɓandongo nduttun refum koy o ndeɓandongo nduttun refum keo fi'a mam tes sosooru ma xottano bo gar fi kem fi'a de baba a refa ref ka andoona yee wax deg fa yala kam moof o yeng ye moofma o yengole kam moof bo ret no siir fe'ik anda ye mi moom o kay naak refum kam gayoogu yit kam fe'ik no siir yaam moom ma sila bo fe sila ya tige yeng na kam moof bo jin fe a yokaam ye yokaxama kam moof xota laara le a laara tana le ye xotma laara tana le im moof ŋaay sooɓ ne xota laara tana le ngulooka jeg saate fa im xot yeri fa laara le xa 200 sutwa xa 300 xa 400 a sutwa im moof njolor na jek a jeki sooɓes a kaɓa anda ye kaaga kemtaano baba oxa moofna bo soɓma kaɓa mat kemtaano i a moofa moof njolor soɓ ne kaɓa boo leen déggee li mu wax yéen ñi nga xamante ne jotoo leen dégg séeréer mu ne maanaam li muy def nekk na la nga xamante ne dakaa feeñu ci ka nga xamante ni ku doon dem gétt la tëdd di nelaw jinne feeñu ko mu jóg yéeg ci garabu daqaar looloo tax ñu koy woowee borom daqaar gi borom dëkk la borom daqaar la jël li nga xamante ne mooy laar bi di ko fëgg bu ko fëggee xaalis di génn
ca ëllëg sa mu toog ba njolloor li nga xamante ne mooy daqaar ga mu toogoon di tàkk loolu la ki nga xamante ne mooy saltige Latir wax waaye mu ne day faj rab jinne ak seytaane bu la jàppee moo ci gaaw mais nan ngay def ak ñi nga xamante ne tey jii nii dañoo am jafe-jafe ci seen biir néegu sëy ñooñu nan ngay def ak ñoom comme ɓe andoona ye jir seytaane ka dama de lo nuya wala ɓe andoona ye ka jigoon jafe-jafe ten mbin den diggante o kor fo o tew mi de nem laytana den baba oxu andoona ye ko jeg jafe-jafe fo o korof nem laytana den baba mi jalkim ka andoona ye 3 jours a jega fo paxen 3 jours kam laya dene Latir ku ta jala 3 jours a jega taxen i ka ref in moom ke i moƴna mbaago mbaadin ten ref wene andoona ye ɗof ga mbi den ɗof oxu andoona ye ko refo ɗof nen ɗof wene jini dama den wala fa ngoola dama den o gar i mbaad nong joni joni oxu andoona ye yit ko saqa cafa ɗom ñaaƴca o beki of kam jaɓa xa beki den moof laya dene ñaaƴo da ñaaƴ i laya nuune koy baba Sénégal fan we maya lool coow le maya nda kam laya dene Latir Njaay oxu um ga'anga o ndeɓandonga nga fodna ne Latir a fanam waspan sal mi moom nem laytana den baba xa qooyaxe ren tout yoqma kam laya dene o dal xana jeg ta jeg xoolu yoqma layaxonge o dal xana jeg o fet mbala laqa fet mi lay kim ka andoona ye ka jeg ka semaine 3 jours tige sa daya barke fa pes koroxe xam-xam ka ref ka andoona ye refe ka nanga sel mi moom kam moof bo cooxel tiges i kam moof bo cooxel tiges sooɓe saka ɓa fopa fiya i ɗofa ngara im waadna den da mboda te ref affaire o koor fa o jega fo o korof problème mbala nu ngaƴir nu mbaaga te ndaknoor o garanga me Latir xam musla nong ka andoona ye wax deg fa yala xan nu ndaknoor roog a ci in xam-xam faaga a paax a paax i te ref affaire o bug xalal 3 jours layong de 3 jours o refo xa andoona ye ko waaɗa xalal to jegaful ro xalal refo xa andoona ye xaalis waage geenu no ɓayof o bug xaalis ndiki o butel lene ten na fi'an o xene o ɗumwangan 3 jours ciyong de xaalis fe roka barke fa pes 3 jours layong xaalis fe roka o refo xa andoona ye ko jabrel mbin comme nuun wene andoona ye kanu njabrel pin ke am pagay refo xa andoona ye ka jabrel mbin comme we andoona ye comme ça ka njabrel pin ke ka jeg ka andoona ye ka i njalan kam fe kaaga ko upan kam mbine andoona ye ko jabrelo ten o fi'angaan 3 jours axin barke fa pes mbina wona jangkano leŋ waagke teen tig mi moom baba bagages 3 jours a ndeyu to oxu andoona ye ko gar mene Latir jalnuwid bugimo teg mene xaalisof table ale to waadinong bo o wod mi naagam ñaaƴca tiges barke fa pes loolu nekk ay kàddu mu ne maanaam liggéeyam li muy liggéey lépp ak lépp lu mu mënti doon li nga xamante ne wax na ko fii da koy faj du weesu 3 jours ku ko bëgg a jot mën nga ko jot ci numéro 77 782 31 99 fii la nekk ci Comico waaye ba tey dañuy continuer ci ki nga xamante ne mooy Latir xale yi nga xamante ne dañoo bëgg di voyager di tukki dem bitim réew am déet ñooñu nooy def ak ñoom mi de nem laytana den baba a paax dem laytana den we andoona ye kan ndeta tankana fogum ke ɓisma men no win am pagayo wa andoona ye ka ngara a ndef meen a lamta we andoona ye den mbaagu comme ça pour um ret took ɓeer galake pour xon kim um garanti a wiin garanti am ka fadna 10 personnes fagun fa yóbbu nga 10 personnes yi nga xamante ne yaa leen garanti ci ndox mi lañ jaar barke fap sadapam gadwaam 10 personnes i moof laya dene mi Latir Njaay yaam roka no xooy yaaga o ndeɓandongo ndutun refum mi koy pangol ka i ndef wa andoona ye baba mi kam moof bo loota sax took sooɓes loot na sax na took to sooɓ im moof bo jek a jeki loot na kaɓ i im laya dene oxu andoona ye wena ndeta bitim rew to da daya ɗatale a numtel a jega ka andoona ye i njota mbi'an te ref ka andoona ye koy i ɓisa teen wiin mayu
i te ref ka andoona yee jam soom a kap ko njega jam soom a kap ko njegatina yit na wene andoona yee ɓisna oxu andoona yee képp oxu andoona yee ko gar me latir pour latira dimle'ong xam ɓisong bo o fad kaaga mi garanti anongo ten xam ɓisong bo o fad i mi de baba nem layitkana den mi de moofaam laya dene mi de kam ga Sénégal tiga suma de lool na o sirno maak oxe na inoor ka Dakar a upkel Touba kaaga mat ka ref ka leer na baba miñate miñ koy barke fa parce que kam layinge o sirno maak oxe na inoor ka Dakar a upkel Touba barke fa pes miñate o sirno maak oxa kam ga ya ga ma kam ɗug win te wirdu a o course ole barke fa pes ya moom ma ka wirdu a o course ole im ga ke yoqna ref ngeñ to baba miñate de o sirno maak oxe ka inorit ka Dakar a upkel Touba mi de moofaam tuqna den o lakas mina leya dene latir mat ku te fiyeer na fogum faaxe mi koy kam refo ndeɓandongo nga andoona yee wax deg fa yala win mayu ka ndeefaxam yit im leya dene win mayu ka ndeefaxam képp oxu andoona yee koy ko jadwa xooɗom kam leyange baba o ɓiid angam yaalo fudo ɗom mbala a cafa ɗom ndiki o ga im fiya kem tan ndokale o ga'a barke fa pes mi ñango kiim ka andoona yee mi kam leya dene xaalis ref men ñango a xaalis kam xaƴin mi a yaagoon im ñango a te fag mi a yaagoon ko ñango oogu xaalis mi Latir Njaay bon ndiki waxey fi'a yo ndiki kam fiyan mayu roog moom a las saxam kaaga ten ref ka andoona yee ndiki wene mbude mbug a ngega o gene a refanga keke comme ça aya 100 francs kene yin daal i ɗeettayo a 100 francs laagam ka ref ka andoona yee roog na cooxaxam o ten presque um layka mi de ne laytuma rek baba mi sikke koy a maya kena ñaaƴa na mi de kam mo bo ga o yengole te leyame combat ne de baba Lac de Guiers ten i cooxu o ɓay awa jeg yit combat ne mat cooxanuma Lat barke fa parce que combat ne cooxanuma Lat de baba kon combat um jeget na rek wagam yi gar indi combat ne fara layong de fara faxe ke fa Ama Baldé ka ref combat na andoona yee kam tegin bac ñangides nemo leya no kene koy na kam pugo ciya den o molengo la andoona yee mi kam sak xam-xam kam maɗag bo jegim jam mi koroxe mi a saaxa ke rokma na saax lay kena jega ka may ka siriñ mene ka jeg wa andoona yee ka moofa a lay combat nene a roka meen sutwa mene na mi de kem ga'a kam dasnan de njonges fop a anda xe refna Latir Njaay yit mi refo ndeɓandongo nge sinig koy mi refo ndeɓandongo nge sinig ya moom ma mbindes kam moof leya dene mi de kena waajel kam saax le kam ga ina qol xaj na ya moom ma kam moof leya den so na ye mi de maat ne te maat ne ma bo xooyla ma bay andim koy ka nanirama ya Diomaye a warna ngaay kam leya dene barke fap saɗa paam o kooroxe njaga ñaaw ten na ngaay ka moof layna den de nana oxey nana xam moof leya dene o kooroxe njaga ñaaw na ngaay ka yaam mi moom roog ka ciyaam kaaga na baba mi de ke jom andaxama ba jom andam mi de baba kilifa ke mbarna ngaad Touba a refa ka jaxla ndaxama mi de a refa ka jaxla ndaxama boog kilifa ka mat kam ga de ngaadayo kilifa ka kay baba ka mayo yo refe kilifa ɗik refe tadik barke fa pes refe kilifa ɗik refe tadik to baba kilifa ke koy mi de lengim coox ka den te ref leng oxu andoona yee ko ref kilifa o cunganga bo tigeyeng o retanga bo na ndokof reti bo buntu le ndokale o xooƴanam maaga o course ole bo rooga feed o course ole andoona yee ten o koc ña o xooƴanaam o ten bo rooga feed o fokatanaam o ten anda kaane moom o nanangaan kaane ka xaaɗa xut
woxoy nana xam o ɓogortanamo ten xa kaane xa naaq kaane xeeñ xa naaq o waɗanam keke o waɗanangam fo keke xa kuru xa naaq anda ye o guru moom ko nante ka miñ no saax o guru ka ref ka andoona ye yaafo maak wa guru ka ref u ka maak wa mbug ina guru ka miñ no saax o waɗanam guru fa xa kaane xa naaq o cunganga bo tigeyeng o xotin yipin na siwo ɓogwin o susap ma jamil xano jeg ka andoona ye Sénégal barke faapes roog a ƴaxangirang barke faapes o naq ƴaxkirang kaga mat mi ciyongo ten Baba o naq waageno dara i te ref ka andoona ye koy coow le maya a mayatina anda ne mbar ina mbi ka i mbar u ngenu in we andoona ye in ndef saltiki in we andoona ye in ndef saltiki i moof lay ke andoona ye ten na jeg ka Sénégal mbala i mbegel na ndok ɓolel o jaafle ɓolel bok kaga war u ref de meen ngor ke and ne i mbagitna fo ne i mbi'ta wiin we nga'a ndiki no saax re war fi bo jeg jam comme jeg jam comme nam comme saax re ke andoona ye nun way layano te waro ref ay accident te waro ref ga andoona ye riir nana gara to o kiin andafuleran te ref ga andoona ye daal bala in wala faaxe no saax na saax re war fi bo kaga jeg ke accident ke de xana mayoore den accident ke xana mayoore den barke faapes yam accident na mi de Baba bo anda ye la trawaga ke fi'a koy ta moof u ɗeetano ngoga xam layong ka andoona ye mosu dak no pan ta layongo ten mi kam ref oxa andoona ye mi ka lang sax im cooxanga no kiin lay ne ɓog wen te wod barke faapes ga'a coow le ka may to accident ke koy narra njeg Dakar a njegik Touba barke faapes ka ref ka andoona ye ka may mi de kam ga accident jegatina to Baba accident ke ndeer Dakar fa Touba a may ka lool de accident ka mat ka ref ka andoona ye ka may i accident ka ref ka andoona ye ka may lool te ref we andoona ye ko saqa cafa ɗomin affaire o saqo ngali bugo wa o ngali nge o bugo watnin im cooxong ka andoona ye waage wat o ngali o buganga watnin o retanga bo xuraan ma xuraan a ndefna o retanga bo ma xuraan a ndefna me andoona ye xuraan ke mboy meen o waɗanam fom le xuraan ke fom xuraan anda fom xuraan a paax o waɗanam fom le xuraan ke o waɗanam keke o retanga bo no mboy no maak a mboy o retanga bo na mboy o naqanam no lang ka bo poy naxik ke o xotanga poy naxik ke o ɓogwanamo ten o ɓogwangaan jour na ɓogwanona feetola o ngalinga wat kaga mat mi leyongo ten Baba i in koy ka i saq ka andoona ye refe kaana naaɓel refe kaana kalang nel refe kaana na ɓantuwel i kaga moom rooga ciyana in a paax a paax a refanga ñangole putel le Baba ina mbi'an a paax ten ref kene ñangole butel le a ref ka andoona ye kam moofa foof le yuurta dono le mi o butel le yulke o ɓiɗ'angam o moon sax im fin waɗanam o moon o jelem anda ye ka lay ka ye kene ka ref keke na fada mbaɗanam o moon o jelem im layong cosanes leeru ke fi'ma na adna es ten ref kene o jeg anga o moon o jelem te moƴo leer ten ref kene
fopanga in o butel le xoya yuur ke muk o butel le xoya waage yuur barke fapes o xoya waage yuur to nu nga a foof le ka ref ka andoona yee xam-xam ka ref ka andoona yee refe kana naɓel refe kana kalang nel ka ref ka andoona yee joni joni roroga an joni joni mi moom baba kam sak xam-xam bo yaqu ka o koor ne leya xooxume naak la rima koy na kam sak xam-xam barke fapes numéro ne mi koy ka daminum i 77 taggotor ka xa taggotor tu'a tagator ne de ten refe im xeɗana Sénégal jam rek da njega jam a njegatina jam na ke layma nuun koy fata rok yul no faxe nuun i ke layma den fata rok yul ñofaxe den i a felanga roog o yaal xam cooxa nuun ka andoona yee wax deg fa yala jam soom nu njeg ka bugaamo njaaƴo ngoor oxu andoona yee ka saqa cafa ɗom wala o ref o tew saqa cafa ɗom jini damong xa ca xa koor axe Sénégal i mbe mayit neen in way ndef fan mbugo mayo yo so Sénégal xa ca xa koor a nqona xa ca xa tew a nqonaayo kene ware waago jeg oxu andoona yee ko saqa cafa ɗom saqo fudo ɗom gari maana latir mi o cooxangaam o derem sax im reta baba mi kam jala pour damit wiin we mi andim xaalis de baba mi o cooxangaam o derem andum o cooxangaam o derem sax im waadnong we mi nemo ñaaca nene a roka mene sutwa mene mi o cooxangaam o derem im reta barke fapes a ref ka andoona yee Sénégal ka i mbaro ndamta den ndako ndamtatina den pour da njeg jam a njegane jam a paax a paax mi moom maxey xeɗana nuun jam rek toujours im leya nuun ne o koor o mak yaal saax a ziare a nuun bug nu njega jam njegata na jam a paax a paax xeɗana nu jam chaque jour i oxu refna koy baba xano dabidam sooɓna im cooxnga cek xirsanonga cekale coox ngoole leyne ñaaƴita ñaaƴ sooɓna mat baba o fadidanga maaga sax baba a felangam leynge kaɓita kaɓ o wattanga barke fapes kaga mat mi leyngo ten mi koy kam refo ndeɓandongo nga andoona yee feeñim dara mi nemo feeñan wa non 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 mi kam leya kam foda mem foda lay ke andoona yee ten na jeg ka Sénégal fop a andin i a felanga roog koy jam soom nu njeg kayo baba i acca gaay machallah yaakaar naa ni kàddu yi am na solo gëstu xam-xam la tey ñu seet si woon ki nga xamante ne mooy Latir Ndiaye yaakaar naa ni gars yi dégg nañ li nga xamante ne wax na ko fi lépp mu jëm ci wàllum rab jinne cat làmmiñ ak lépp li nga xamante ne day gàllankoor doomu aadama ba ci ñi nga xamante ne tey jii nii dañoo bëgg a tukki bëgg a voyager assuré leen ñaanal leen